hamwe n'umuco wacu TV ni Sentama afatanije n'umushakamba tuje kubagezaho amakuru yacu yo ku itariki ya 2 z'ukwa 12 2024. Ni amakuru cyangwa ni umunsi waramukiyemo imirwano mu bice byo muri teritwari ya Rubero, aho M23 ndetse na FARDC n'abayifasha bakomeje kurwana bikomeye cyane. Amakuru tugiye kubagezaho by'umwihariko ni amakuru afite ibihamya bigaragaza ko abateye M23 muri ibyo bice ubu batangiye gutabaza bahunga bavuga ati umwanzi arimo kudukubita. Bwana Sentama, ramahoro? Muraho neza mushakamba, murakomeye? Yego, natwe turakomeye. Wavugaga rero FARDC cyangwa Tshisekedi ngo arakubitwa, ariko uyu munsi noneho ni ukumuhura, ntabwo ari ukumukubita. Nubango induru y'amasasu iri kujyana n'induru y'abatabara kandi batabaza ngo komanda ararashwe. Ibibazo rero aho komanda arashwa, komanda zaraswa mu majyepfo ya Kivu, komanda araswe muri Kivu y'amajyaruguru. Komanda ba FARDC rwose ni ikibazo. Noneho bamwe batorwe n'abaturage. Ntibyoroshye. Reka tujye mu makuru yacu rero mushakamba. Ingingo ibanza iragira iti FARDC yatangiye gutabaza ihunga urugamba mu mirwano yaramukiye mu bice bya Hutwe, Katwa na Kasinga, Kasehe na Kikuvo. Hariya ni ahantu muri Rubero, muri teritwari ya Rubero, ariko ibice bimwe muri ibi ngibi biregera neza nk'uko tuza kubyumva mu byo abavuga muri za audio b'abasirikare ba FARDC babivuga. Ibice bimwe muri ibi byegereye, biri hafi neza y'icyicaro cya teritwari ya Rubero, bivuga ko nayo imerewe nabi mushakamba cyane rwose. Ingingo ya kabiri, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yasabiye ibihano ibihugu bidatanga imisanzu mu muryango w'ubumwe bwa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Ibyo turaza kubibona mu makuru nituza kwinjira mu makuru neza. Yego. Ingingo ya gatatu, guhuza ibiganiro bya Nairobi n'ibya Rwanda byifuzwa abaperezida ba EAC bizabafasha iki? Ibibazo by'umutekano bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Basabye mu nama yabaye umusibejo, basabye ko ibiganiro by'i Rwanda n'ibya Nairobi byahuzwa, bityo M23 nayo ikinjizwa mu biganiro, iraganira imbonankubone na leta ya Kongo. Ndetse bakaba bifuza ko ibintu bazabiganiraho na SADC, ko twagiye tubona SADC ariyo igenda ishyigikira kiriya gihugu cya Kongo, ishobora no gutuma cyanga kuganira imbonankubone na M23. Turaza kubyumva neza twinjiye mu makuru mu buryo bwimbitse. Reka dutangire n'iriya ngingo yacu. FARDC batangiye gutabaza hariya muri Rubero mushakamba, wayumvise? Nahoze numva induru zivuga. Yego, nahoze numva induru zivuga rwose, batabaza bati turapfuye. Ngira ngo wenda ni ibintu biraba ngombwa ko dukoresha amajwi. Yego, kugira ngo abadukurikiye babyumve neza, batagira ngo ni iby'abanyamakuru. Yego. Kandi ndizera nashidikanya ko amajwi aratuma babyumva neza. Uyafite hafi cyangwa nkoresha ariyo mfite? Ndayafite, ndaje nyashyireho, ariko mbere yuko tuyageraho ngira ngo ibi bijya kumenyekana byatangiye umuvugizi wa AFCM 23 Lawrence Kanyuka mu bya politike. Byatangiye ashyira hanze inyandiko ivuga ko batangiye kubatera guhera saa 11, batera ahantu hatuwe n'abasivile benshi, bajya barasa amasasu, basheringa, barasisha za mbunda zirasakure. Yego. Ibi rero byakomeje, imirwano iza kuba imirwano yo guhangana, byo gusheringa bivuyeho mushakamba. FARDC imerewe nabi hariya pe, imerewe nabi. Abatwumva nibashaka baze kubidusaba babyiyumvira, ariko baranabyumva n'aha ngaha. Ntabwo FARDC yorohewe, aho bavuga bati position, ni ukuvuga ibirindiro.
ibirindiro byacu turabiretse kuko komanda wacu yarashwe, kuba yarashwe ntawe ushobora kutuyobora, reka twimuke twigendere tujye kuri iriya misozi batarageraho. basigaye ari inzuki zitagira urwami. Ibi ngibi birumvikana ahangaha, reka twumve iyi audio. Yego. Baba sio kutukwatakie kabisa huku. Ngo hano twatewe. Huku ni matata sisi. Ngo aha birakomeye. Mushakamba uretse ni audio zigera muri 3. Yego. Iyi ya mbere tumaze kumva, urumva mu ijwi ry'umuntu, ni umusirikare avuga ati hano twatewe, hano birakomeye. Ubundi cyumvikana cyane ni urusaku rw'amasasu. Yego. Noneho reka twumve iya kabiri. Ati muryango muraho, ati hano birakomeye. Hano ngo ibibazo ntibishira ku mugabo. Ngo umwanzi yadukuye ku musozi twariho. Ngo ubu ngubu ni uri mu birindiro byacu. Ngo hejuru badutumyeho ko duhunga ahangaha kuko n'umuyobozi wacu komanda yari yakomerekeye mu mirwano. Ati kuko nta buryo bwo kuyobora ingabo kuko komanda yarashwe, ubundi tuva ahangaha tugende duhunge. Ubu rero mu birindiro byacu umwanzi niwe uhari. Ngira ngo wabyumvise cyane. Hari indi rero reka nayo tuyumve. Teritwari ya Rubero ngo hano birakomeye, ngo bimeze nabi. Ngo iyo ugeze Kase ugana Rubero, ati ni hafi ya Rubero, ati bimeze nabi. Ngira ngo urabyumva rero ko arimo yivugira ko bimeze nabi hariya ni muri Rubero Mushakamba cyane. Ahabereye imirwano yatangiye saa 11 za mu gitondo. Ubwo FRDC ikaba itangiye guhunga. Izi ni audio zisohotse mu mwanya mutoya zumvikanisha ko FRDC itangiye guhunga kuko abayobozi bayo bari bayiyoboye muri kariya gace bakomerekeye mu mirwano. Yego, FRDC itangiye kota. Ntabwo byoroshye rero. Mu kanya n'ibindi biraboneka. Hari video mfite hano rwose. Yego. Abaturage barimo bahunga birukanka. Bahambiriye utwangushye. Bahambiriye rwose. Turi buze kuyereka abadukurikiye barebe uko byifashe. Aha rero muri Rubero ibice byugarijwe rero birimo birwanirwamo ni ibice bigera muri 5. Nako Kikuvo yongera ngo byabaye ejo, ubu ngubu byaba byatangiye koroha bamaze kwigirayo, ahubwo Kasehe. Yego. Kasehe, Kasinga, Katwa na Hutwe. Niho bikomeye kandi ni igice cyegereza teritwari ya Rubero ku cyicaro. Yego. Ahangaha rero teritwari ya Rubero hari umuntu twaza tuganira ukunda aya makuru, arambwira ngo hari ijambo akumbuye ngo ryitwa Tombe. Hari igihe dushobora kuryumva vuba Mushakamba. Birumvikana ubu niyo ikurikiye. Yego. Kuko nyuma yo gukubitwa bagatabaza bati turahunze. Yego. Birumvikana ko rwose Tombe mu kanya ishobora kuza. Yego. Ariko bwana Sentama, muri iyi mirwano ikintu abantu bagomba kumenya nuko FARDC niyo yashotoye. Yashotoye ejo Musutamba. Yego. Yashotoye ejo, ntabwo ari uyu munsi. Ubwo uyu munsi yongeye, ariko byari byatangiye ejo ari itangije imirwano. Yego. Yahereye za Kikuvo itera, ngira ngo wabonye n'itangazo ejo yaratambutse rivuga ko bateye. Bateye rero barakubitwa. Yego. Oya ngo babagiriye n'inama
yego yo kujya baterera rimwe icyarimwe ngo nibyo bizajya bibafasha. yego N'umuvugizi wa FARDC muri bino bice ubwo buryo ngo ni bwa bundi bita simiritane. yego ni ibitero batereye rimwe, ngo nibyo bituma batsinda M23. ngo bayitesha umutwe ngo ikabura aho itabara n'aho igira ite, ubundi bigata umutwe, niko bajya bavuga. kandi ariko mbona bibeshya kuko nta na rimwe barabigaba ngo batsinde, ahubwo nibo batsindwa. ahubwo bituma bakubitirwa rimwe hose imbere n'inyuma. Umuvugizi wabo wa FARDC kuri iyi fro ya Kanoro, kugira ngo uyu we bizarangira ari we banasimbuje Njike Kayiko, kuko Njike Kayiko asigaye ari uwo mu mapuro, nabwo ntanacyandika, asigaye akina ikinamico. wagira ngo yararwaye. asigaye akina ikinamico, afata abantu akabita ba M23, ubundi akababwira ibyo bavuga. rimwe nawe ubwo tuzabona yiyambitse imyenda ya M23 avuga ati bamfashe, atetse iramfashe rwose. Uwitwa Lieutenant Mbuyi Kalonji ariwe muvugizi wa FARDC muri Grand Nord, ya gice cy'amajyaruguru cya Rubero Beni, yatangaje ko ngo ari M23 yabateye, ariko birumvikana nk'ibisanzwe ntawe uyivuga ko yateye. Cyakoze baramutse batsinze cyangwa bagasubiza inyuma M23, bavuga ko bagabye ibitero biri ku rwego rwo hejuru, bikaba byakuye M23 mu birindiro. Ibi kandi kuba uyu Lieutenant Mbuyi Kalonji abivuze biratandukana cyangwa birakuraho urujijo cyabivuguruze byahoze bitangazwa na ba banyamakuru ba Kibumba na ba Micombero, bahoze bavuga ko M23 iri kurwana na Wazalendo. Rero Wazalendo sinzi niba yavugiwe n'umuvugizi wa FARDC, kandi we yivugiye ko ari ibirindiro bya FARDC byatewe, atari bya Wazalendo. Bwana Senama, niko bavuga kuko ntabwo bajya bemera, ntabwo bemera ko bateye, ntibanemera ko barwana, nta nubwo bavuga ko FARDC irwana, ahubwo bavuga ko ari Wazalendo barwanye kugira ngo byumvikane ko barimo bubahiriza ka gahenge gahora kavugwa. Yego, nk'urwiyerurutso, kwiyerurutsa ukuntu. ariko ikigaragara batangiye gutera ejo, baratera bya bindi. rero ngira ngo byari no mu itangazo Mushakamba, byari no mu itangazo rya AFCM 23, ngira ngo twarabisomye. hari ahantu twasomye ko iyo imbunda zibarashe bajya kuzicecekeshereza aho zavugiye. yego, niyo mpamvu batangiye batera M23. bari kuvuga bati gushubikana ibarenza n'ibirindiro byabo, bakaba bari kuvuga ati ibirindiro turabihunze. ubundi twabyita kubadoda. ni ukubadoda rwose, bashyize ku cyarahani, aribo batangije intambara, none bari kuvuza bavugije induru. bavugije induru rwose, abahungu barabadoze rwose. ngira ngo ariya majwi wakinaga yari arimo amasasu, babyumvaga abadukurikiye. yego, hano mfite andi ndaza kuyabumvisha mbere y'uko tuva kuri iki kika. yego, kuko amajwi akomeje kujya hanze. yego, kugira abantu bumve nyine urugamba rw'uyu munsi rwari urugamba rutoroshye, ariko intare za Sarambwe zarwikuyemo. gusa ngira ngo rya tegeko rimaze kwibagirana, ubundi muri FARDC barababujije kongera kugendana cyangwa gutwara binoza amatelefone ku rugamba. biriya ntabwo bazabishobora. Mushakamba ni abantu bakunda kwifotoza, ni abantu bakunda kwifotoza. buriya kugira ngo bazabishobore biragoye, kereka bashenye kiriya gisirikare bahari bakubaka igishya. yego, noneho kikazamukana indangagaciro yo kugira ibanga, ntibapfe gusohora ibibonetse byose byo ku rugamba. mbumvishe iri jwi. twumvishe.
ubundi tuze kuvaho kuri inoza. Uraryumva neza? oya ntabwo ryumvikana. Kanongere volume. Rumvikana? Ndumva ari imbundi ikubita rimwe. Yereka nkomeze noneho. Ntabwo riza. Mushakamba ntabwo ryumvikana. Ntabwo ryumvikana? oya Turaza kuryongeramo neza. Ngira ngo uko byagenda kose ni umu FRDC wifasha amajwi mbere yo guhunga. yego. Ni umu FRDC wifasha amajwi mbere yo guhunga kugira ngo bigaragaze ko urugamba baruhagazemo bwuma. yego. Gusa reka nshaka uburyo ki mwaryumva, numbwira ko noneho utaryumva ubwo turaza kuryongeramo mu kiganiro hagati. ubu buryo twarizana ushobora kuryohereza rinyoherereze ndakwereka uburyo turyumva turi buryumve ndarishyiraho turyumve birakunda. warishyiraho waryohereza. Turaza gusoza ikiganiro byatunganye. turaryumva riraboneka nuryohereza abantu baraza kuryumva kandi nabonye abantu amajwi nk'aya bakunda kuyumva kuko iyo batayumvise usanga basaba umuntu duhe twumve. Ariko iyo washyizemo usanga noneho bavuga bati twabyumvise twabibonye. Nabo ubu bibafasha kumva ko urugamba twababwiraga koko ruhari. yego. Cyane ko buriya tutangaza amakuru urumva baba bakeneye kuba nk'abari ku rugamba neza kandi ntibyashoboka. yego. uri ku rugamba bari kurwana n'ubuzima bwe no kwirukana umwanzi, usibye amajwi nk'aya y'imboneka rimwe. yego. FRDC rwose igira iti reka twemeze abantu ko tuba turi ku rugamba nubwo bayafata bagashyiramo ko barimo no guhunga. Bwana Mushakamba ariko ikigaragara hariya ijambo tombe ntabwo riza kubura. Tombe ntiryaza kubura nuko uduce turi muri Rubero. yego. Kubera ko ni uduce twa kure y'abarwandofone cyane. Ni uduce ni ahantu hanini cyane na netiwaka burya kugira ngo rezo ziboneke itumanaho ryorohe nabyo biragoye. Rero tombe ya hariya yego iryoha cyane ari uko hafashwe imigizwi. yego. Nka uriya Butembo umunsi yafashwe cyangwa Rubero centre bizagira imbaraga. Tombe izaba ifite agaciro kurusha kumva ngo Kasehe yafashwe. Kasehe usibye ko M23 n'ubundi yisanganwe kereka za Ribongo higiyo izo za Katwe na za Kitwe byose nabyo nibifatwa ko byagenda kose birabatomba ariko ntabwo biryoha nk'iyo twumvishe centre runaka yabaye tombe cyane. Ryajwe ntiriraza ariko ntabwo rirakugeraho gusa riri mu nzira. Riri mu nzira dushobora gukomeza mu kanya tukaza kuribagezaho. yego. Ko amakuru yacu n'ubundi ntararangira. Reka dukomeze ntacyo aho rizira turaza kuryumvisha abantu. Turaryumvisha abadukurikiye nabo bumve uko bimeze ku murongo w'urugamba. Ni umuriro ubundi haramutse umuriro Mushakamba hari ahantu haramutse umuriro kandi bimaze igihe bitutumba kuko byabonekaga kuko ibimenyetso byari bihari by'uko urugamba ruza gukomera hariya. Reka dukomeze rero tujye ku ngingo ikurikiyeho. Ijwi niriza kuboneka turarishyiraho abakunzi bacu baryumve. yego. Perezida Kagame wa Repubulika y'u Rwanda yasabiye ibihano rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi na Sudani y'Epfo muri EAC. Ni ibihano by'iki?
Bwana Sentama muri EAC ubu yugarijwe n'ikibazo cya bimwe mu bihugu bidatanga umusanzu. yego Bimwe mu bihugu bidatanga umusanzu birimo ibyo bihugu tumaze kuvuga, aho perezida William Ruto William Ruto wa Kenya yego yabikomoje ejo bundi, ndetse akaba ari nawe ubu muyobozi wa EAC. Yabikomoje avuga ko ibihugu bidatanga umusanzu bikwiye kwisubiraho bigatanga umusanzu kugira ngo ibikorwa bya EAC bikomeze bigende neza. Bwana Sentama iyo urebye usanga EAC ikoresha amafaranga agera muri miliyoni 106 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo yitabaza imfashanyo zitandukanye ndetse n'imisanzu itangwa n'ibihugu. Rero muri ibyo bihugu bitaratanga, Bwana Sentama, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame mu ijambo rye cyangwa mu butumwa bwe yagenye ashyigikira igitekerezo cya perezida Ruto, yavuze ko hakwiye kujyaho ibihano ku bihugu bidatanga imisanzu, bigakorwa nk'uko African Union ibikora cyangwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kuko nayo rwose ngo yashyizeho ibihano birangira icyuho cyari kirimo kivuyemo. yego Hano yagize ati, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagize ati, dukeneye ingamba zo kubahiriza zikomeye kubera ko ibiri kuba bitemewe ndetse ntibinarambye. Urugero nk'inzego zashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zatumye abanyamuryango bakora neza. Ni perezida wa Kagame wasabye EAC gutera ikirenge mu cya African Union kugira ngo bafatire iki cyemezo cya African Union n'icyo gufatira ibihano ibihugu byose bidatanga umusanzu neza, kugira ngo biwutange, bitawutanga bigafatwa n'ibyo bihano, kuko hari abantu, Bwana Sentama, bumva ari uko babona ibihano bihari, babona bidahari ntibabyumve, by'umwihariko ibyo bihugu bitatu twavuze. Kugeza ubu ibihugu bibereyemo EAC ibirarane binini by'imisanzu harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itaratanga n'iripfumuye kuva yageramo muri 2022 ubwo yinjiraga muri uyu muryango. Ikindi gihugu ni Burundi, nacyo kitaratanga na rimwe n'inshuro byitwa ngo cyaratanze, cyatangiwe n'u Rwanda. Urumva ko Burundi niburatanga usibye gutangirwa. Ndetse na Sudani y'Epfo ari nayo yari iyoboye uyu muryango. Urumva ko ni ibintu bitangaje kuba hari igihugu cyayoboye umuryango nticyatanga, kandi inama zaragiye zinabera mu gihugu cyayo zikungura abanyagihugu. Bwana Sentama, umwaka w'ingengo y'imari wa EAC 2023-2024 warangiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ibirarane bya miliyoni 14.7 z'amadolari. Byitezwe ko 2024-2025 uzarangira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugejejemo miliyoni 22.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibabaje kikwereka ko Kongo iyatanga idashaka ari ubushake, ni uko izi miliyoni izihemba ku kwezi kumwe umudepite. yego Ariko ikanga kuzitanga mu bintu bifitiye inyungu abanyagihugu. Uburundi bwo bwari bufite ibirarane bwa miliyoni 11 mu gihe ibya Sudani ari miliyoni 8. Ngira ngo Burundi nari nawe beshyeye ngo ntongo bwongeye gutanga, bwaratangiwe ariko bwagiye nanone butanga, nubwo bwagiye butanga gake gake. yego Ariko gusa ubwa mbere bwabanje gutangirwa n'u Rwanda, kuko buri umuturanyi n'umuturanyi, cyane ko ari n'abavandimwe nyuma yo kuba abaturanyi, nako mbere yo kuba abaturanyi baba n'abavandimwe. yego Mushakamba, yego ibi bihano ni ngombwa kuko igihugu kidatanze umusanzu icyo ari cyo cyose cyangwa ibyo ari byo byose bituma uriya muryango ufite abakozi. yego ufite abakozi batandukanye, abakozi arahembwa. Burya mu bisobanuro by'umushahara, umushahara ngo ni ingurane y'ibyo umuntu yakoze. Igihe rero umuntu akora ntabone ingurane y'ibyo yakoze, kubaho nawe biramugora, ahubwo bigatuma atangira gukora nabi, n'ibyo yakoraga bikagenda nabi.
n'abakozi bava muri ibyo ibihugu bihugu bidatanga umusanzu ni nko gusenya mushakamba. Nko gusenya ni ugusenya umuryango, ni ugusenya ibyo umuryango wari umaze kugeraho kandi wari umaze kugera ku bintu byiza, uragira utyo ukanyarukira hirya hariya utagiye gusaba ibindi byangombwa ugendeye ku irangamuntu gusa. Hari n'ibindi byinshi, harimo ibintu byinshi byiza bifasha abantu batuye muri ibi bihugu bigize uyu muryango. yego Rero ibihano ni ngombwa pe, nanjye numva bikwiriye. n'abakozi ba EAC bava muri bino bihugu bitaratanga umusanzu nabo Barahembwa. ubwabo Barahembwa kuko ntiwamukoresha utamuhemba. Bahembwa rero, kuba bahembwa ibihugu byabo baturutsemo bidatanga umusanzu, urumva byanze bikunze mu muryango hari icyuho gisigaramo. yego Ryajwi naribonye, yego reka twumve. hello Mushakamba kumva iri jwi, nanjye numvaga ameze nk'uri ku murongo w'urugamba. cyane rwose urusasu n'urusasu. Mushakamba rero hari abakongomani barimo bagaya FRDC, nabo hari ibyo bari bavuze, reka numve ko mbibona ubyumve nabyo. yego barimo baragaya FRDC ngo irimo irarwana ikananirwa M23, mbese ngo baretse gupfira ubusa. si byose ko baravugisha uko yavuze ngo sikia wa jamaa wametoroka vita, ngo umva baba jamaa, umva nyine baba abo bahungu batorotse urugamba. Kuri waravuga ko batorotse urugamba, ariko hari audio ubanza ari za zindi bagaruye. Ryari ntibagaruye bavuga ngo batorotse urugamba, ngo si wakubali waachane na vita, ngo bakwemeye bakareka intambara. Ngo mbona M23 inawashinda nguvu, kwa nini waumie? Mbese ngo barakomerekera iki, kubera iki, barashya barura iki, baretse intambara ko M23 ibarusha imbaraga. urumva ko nyine byabo abanyekongo bagenzi babo barababwira, nubwo nyine inyungu za Kisekedi yaciwewe zituma n'ubundi birangirira aho ngaho cyane rwose. Intambara kuko abo barwana nabo barabarusha imbaraga. yego nta mpamvu yo gukomeza gupfa kandi barwana bakiruka, bakarwana bakiruka. Ariko rero Mushakamba abayobozi babo batabitekereje batyo, ntabwo ibyo uyu mukongomani avuga babyemera. ntibishoboka, ntabwo byakunda iyaba abayobozi aribo batekerezaga batya, bakavuga bati ntabwo dushoboye M23 turekeraho intambara. Reka twigarukire kuri ya ngingo yacu ya kabiri yo muri EAC. Niba hari ikindi twayivugaho dushobora kukivuga, niba ntacyo kandi tugakomeza ku ngingo ikurikiyeho.
ngira ngo ariko icyo namenye nshobora kukubwira ni uko muri bwa buryo babwita ngo ni uburyo rotatife, ni uburyo bwo kugenda basimburana. Ubundi Kongo yiza kwitwara neza niyo yakayoboye uriya muryango, yego, niyo yagombaga kuyobora, ariko noneho kubera ukuntu irimo yitwara ntabwo uyoboye, kuko ikigaragara bafite umutima wo kunawusenya. Ahubwo umuntu utunzwe no kwiba abandi se bamubwira ngo akuyobore, nawe yazakwiba cyane. twajya ku ngingo yindi. Yego, nayo n'ubundi irahura na EAC. Yego, EAC iti duhuze ibiganiro bya Rwanda n'ibya Angola, ubundi kugira bigerweho SADC iganire na EAC. Kandi byavuzwe kenshi ko Tshisekedi yashakaga guteranya EAC na SADC, cyane ko yirukanye bamwe azana abandi, gusa bahageze bakubiswe batangira kuza kubogoza mu bihugu bya EAC. nicyo cyonyine mushakamba. Buriya hari n'ibihugu byabaga biri hombi ugasanga bibaye cya kindi bita ni Pamba hagari ni interest, ni conflict interest. Ni ukuba umuntu, ni ikibazo cy'amahitamo. Ugasanga noneho igihugu kiri muri SADC kiri no muri EAC, kikaba kigomba guhitamo ese ndajya he, ndahagarara muri ruhande. Ugasanga biragoranye. Ni ibihugu nk'ibyo ni nka Tanzania, yego, ngahari hombi. Yemwe na Kongo buriya nuko nyine bivuga iti nitwe dufite ikibazo, kuko niyo irimo intambara, niyo irimo umutekano muke, niyo nyabibazo, ni nayo nyirabayazana. Ahubwo ibyo noneho ugasanga nayo iri hombi, ugasanga nabyo bibaye ikibazo. Yego, ibi rero byashatse guteranya ibihugu, ni uko nyine abarebereye ibihugu harimo abantu bafite ubunararibonye, bazi gushishoza, bakamenya uburyo birinda ibibazo, naho ubundi ibibazo byari kuba byabaye. Ugana se ntama ibihugu bya EAC buriya nibyo birebwa cyane n'iki kibazo, kuko bikimazemo igihe, kandi kukimaramo igihe gusa ni n'abaturanyi, biri direct. Buriya umuntu niyo mwaba muvukana ariko mudaturanye, umuturanyi mwiza ngo akurutira umuvandimwe. Uko bimeze ngira ngo ni ukuri tutaca ku ruhande. Buriya icyo Afurika y'Epfo yamarira Kongo, buriya yajya kuhagera u Rwanda rwagikubye nka 2 cyangwa 3, Uganda nuko, Burundi nuko, ibindi bihugu bihana imbibi na Kongo cyane. Ubwo rero kuvuga ngo urirengagiza umuntu muturanye ujye kureba uwikantarange, icyo ni igitekerezo kigongwa na wa mugani ngo akimuhana kaza imvura ihise. N'umuruza nawe yaravuze ngo umunyarwanda yarongeye aravuga ati cyangwa undi mugani uragira uti umuturanyi akurutira inshuti cyangwa se umuvandimwe wa kure. Cyane rwose. Banamwita umuzimyamuriro cyane. Bwana Senama, icyo mbona mu by'ukuri kuganira bagahuza bizagorana, bitewe n'uko ibihugu bya EAC imyaka bimaze muri iki kibazo ntibigikeneyemo inyungu kurusha uko bigikeneyemo, cyangwa byo bizi neza ko inyungu bahabwa ngo bashimishe Tshisekedi atari inyungu iruta iyo bakura mu mahoro ya kariya karere, abaturage bakagenderana, amahoro akaboneka. Ariyo mpamvu bo bahisemo kohereza ingabo zitaje kurwana, yego, zahagera n'amahoro akaboneka. Ariko kubera Tshisekedi ushaka kurwana bikarangira zirukanye, intambara igakomeza. Ariko yajya kuganira na Afurika y'Epfo ati ndaguha ingabo, ikemera kubera ko bayihaye amafaranga. Yajya kuganira n'ibindi bihugu bikemera, cyane ko ibyo bihugu birimo na bamwe mu babiyoboye bafite cyangwa se bahuza, bavuga rumwe n'ingengabitekerezo yihishe inyuma y'iriya ntambara yo muri Kongo.
yego. Icyo rero nicyo kintu ngiye gituma mbona ko bishobora kuzagorana, nubwo ibyo biganiro bizavugwa, bizatinza intambara ikomeze imara igihe kinini, ikomeze yisunike, ariko igisubizo kizaboneka ibintu byaradogereye, cyangwa se ntikizaboneke bitewe n'uko Afurika y'Epfo Ramaphosa akeneye ayo mafaranga kashi. Araba nka Neva wahawe amafaranga akagurisha ubuvandimwe n'ubuturanyi. Yego. Araba nka Kikwete wanyuzweho kubera ingengabitekerezo, ideoloji mbi, nawe akemera kwinjirira Suminwa, nako si Suminwa, ni ya Perezida Samia Suluhu, bikarangira Abatanzaniya baje hariya mu bintu byo kujijisha. Ngira ngo ni ibintu byakozwe muri ubwo buryo, kuko bumvaga ko bazakoresha andi mayeri, ariyo mpamvu usanga ibihugu byemeye kuzana abasirikare. Ni ibisanzwe binabafite n'ubundi mu butumwa bw'amahoro bwa MONUSCO, ku buryo harimo ikindi kintu cyari kibyihishe inyuma bari bateganyije, ariko basanga intare za Sarambwe zirakomeye, ntabwo zinjirirwa gutyo. Mushakamba, hari ikindi mbona. Nemera ntashidikanya ko amahoro azaboneka, bitinde bitebuka amahoro azaboneka cyane rwose. Iyo urebye usanga Tshisekedi ari ubangamira amahoro kubera inyungu ze, kandi Kongo izahoraho, ariko Tshisekedi wazatambuka cyane. Kikwete nawe nta kindi namuvugaho, ko ubwo ingengabitekerezo afite hari igihe nawe izarangira. Hari igihe nawe izarangira, ikarangirana nawe, ikaba itagikora muri aka karere k'ibiyaga bigari. Yego. Yemwe n'undi wese waba ayifite, yaba abo ngabo tuvuze cyangwa undi twibagiwe, ariko ntekereza ko bazahita bazatambuka. Ariko Kongo izagumaho, u Rwanda ruzagumaho, Burundi buzagumaho, Afurika y'Epfo izagumaho, Ramaphosa ntabwo azagumaho, azasaza, simburwe n'abandi kandi bashobora guhindura ibintu, usanga ibintu bibaye byiza. Yego. Biriya ndabyizera cyane, kandi bizagerwaho rwose. Bishobora no kuba vuba cyane, bishobora no kuba vuba, ntabwo twabishidikanyaho, ariko hari igihe kizagera usange hari amahoro pe. Yego. Twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Reka dushimire rero abari badukurikiye, dushimire cyane. Shakamba, ndabona byari bishyushye. Hano mande ni ejo hashize. Ibi ni ibya mande. Ni mande ni uyu munsi. Uyu munsi nibwo mande. Nibwo mande, ejo hari sande. Hano nasomaga inkuru. Yego. Bimwe wavugaga uti FRDC yateye, none iyo yakubiswe, ariko kwiyenza warangiza ukarira. Inkuru iravuga ngo since 5 AM, guhera saa 11 za mu gitondo, on Monday, December the 2nd, 2024, ku itariki ebyiri nyine z'ukwa 12, 2024, the coalition forces of the Kinshasa regime have launched targeted attacks on densely populated areas in Kikubo, Kasese, and their surroundings. Ihuriro za leta ya Kinshasa zagabye igitero mu bice bitandukanye bituwe n'abasivili, birimo Kikubo, Kasese n'ahandi hazengurutse hakikije. M23 reaffirm its commitment to defending and protecting civilian populations against these war-mongering actions by Congolese forces. M23 yiyemeje kurwana ku baturage no kwirinda, kubarinda, ibarinda intambara ishojweho n'ihuriro ry'ingabo za Kinshasa.
urumva rero ko ndabona abahungu hano bari ahantu bameze neza ariko ubona ko bakoze akazi. birumvikana bagomba gukubitwa, none se ko uwakubitiwe Bunagana agakubitirwa Rucura, agakubitirwa Masisi, agakubitirwa Rubaya, akamburwa Ibirombe, agakubitirwa Warekare, Karembe, ntabwo yareka gukubitirwa na Katwe na hose. Bazahora ariko ndabona n'abanyamurenge imikenke babateye. bongeye baraterwa. Ndabona ni ejo. ubwo se wabonye ko ejo bivuze ngo bakubise abanyamurenge? ndabona ni ahantu hameze nk'inkambi ariko ni mu murenge. batwitse amacumbi y'abaturage arimo arashya pe. ntabwo byabura. reka dusoze twibutse abari badukurikiye ko twarimo tuganira ku ntambara irimo ibera muri Rubero, aho FARDC imaze guhunga ibirindiro byayo, ikaba itabaza ivuga ko abayobozi b'ingabo bari bahari bayoboye ingabo ziri muri kariya gace, mu gace ka Hutwe, Katwa, Kasinga, Kaseye na Kikuvo, aho uwari uyoboye ingabo ngo amaze kuraswa, ngo n'umwungirije akaba yarashwe, noneho ngo bakaba batashoboye kuyoborwa, bakaba bahunze bigiyeyo, ibirindiro byabo babisigiye AFCM 23. tubibutse kandi ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasabiye ibihano ibihugu byo mu muryango wa EAC bidatanga umusanzu. tubibutse kandi ko mu nama ya EAC yabaye umusibejo, yego, hasabwe ko ibiganiro bya Nairobi n'ibya Rwanda byahuzwa, noneho M23 ikaganira by'imbonankubone na leta ya Kinshasa kugira ngo haboneke umuti w'ikibazo cyo mu Repubulika ya Kongo, umuti urambye kandi umuti unyuze mu buryo bw'amahoro. turabashimiye rero abadukurikiye, twibutsa abashya ko kanda haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo n'uruya Mashariki, share kugira ngo ibiganiro byacu babisangize inshuti zabo, banatwandikire muri comments badushyikirize ibitekerezo byabo bitwubaka. murakoze rero, umunsi mwiza nawe Mushakamba ya Sentama. Mushakamba, mikoro ni yawe. urakoze cyane bwana Sentama, umunsi mwiza n'ibihe byiza ku badukurikiye mwese aho muri hagiye hatandukanye, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo.